ni wirigiro bwako ni directori na Jumapili jega tariki 12 mwezi Juni 10 mwaka ni 2025 bitawa kabwe mudharimi kango shogeria nkadho mwanya. Asante sana we ni woto edeti nyombe nteto irina igweta miangatene ya mugongo jwa Meru okoli logo tuthingatira kiri mitandao ya kina at Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Tuambiririe na ikonie ujukania bwa makorutu nkiruki ya giri ekami kwithirite kuri na nkujanio gatigati ka National Police Service na National Police Service Commission yegie mabuku najo ni wadikani bwa makorutu na mishara ya bamborisi indi akiariria yegie ujukania bwa makorutu Ziezo karebo dene Kipchumba Murkomen ogite mutratarajo amujo kaidira juri jwa wero ninge jwa ama aritija arinteresha Tana River na ugite ati rangiro rugeta na mbere kutigira kurena okariabo akongana dena odena guntu ndegorone ya Kenya. Wakenya waliniambia kwamba tulete chini kidogo ile qualification ya wale ambao wanapelekwa kufanya polisi kwa sehemu hii. Na ni ukweli kwamba affirmative action lazima itumiwe kwa sehemu ambazo ziko marginalized ndio tupate vijana wa sehemu hii. Na sio hiyo peke yake, pia commission pamoja na National Police Service tumeambia waende extra mile. Waangalie ile jamii ndogo ndogo hawana mtu kwa polisi ambao hawajaandikwa, wapewe pia nafasi ya kuandikwa directly kusema leteni kabila hii, letene kabila hii ndogo, hii kabila hii ndogo, mpaka Kenya National Police Service na National Public Service ya Kenya ilete wa Kenya pamoja, because it's our responsibility to make sure that we bring Kenyans together. And the IG aliambiwa pia, na hiyo ndio tunaenda kufanya. Kwa promotions ya police pia angalia watu wa kutoka jamii kama hii ya Tana River, ndogo ndogo waende juu. Mwingine akuwe county police commander, mwingine akuwe regional police commander. Niliambiwa pia niangalie pamoja na public service commission, tukuwe na county commissioner mtu ya kutoka hapa, tukuwe na mtu sub county commissioner, assistant county commissioner, kwa sababu sisi ni watu tunazingatia haki za Wakenya, haswa wale wamewachwa nyuma miaka mingi. Tukikinyira kabarabara kau keigio karia bwa dene County Commissioner wa County ya Meru nwe Jacob Auma na itite garone na mbunge wa kishomunge kia Igembe North Julius Taitumu na atongeria mamatura areo mokaririgite wa nyumba 10 initiative nwe Bwana Kamendo naria bararitie na kuna na kiara yeye gutabarikia kwa gibwa okaria ndwanda isha nyambene muno mwirio jwa Igembe na kwithirite kuri na kuongeleka kwa makarika ja antu kuijwa na bunduki bikibiki igitumiro kana bodaboda igitumiro kiri wamba ningi gutabarikia kwamba bwa Deithia kiaria Jacob Auma uri County Commissioner na rutite hakikisho kiri akari ati rwangiro kare bodene bagita mbere kandana ninge gotigira ne bakomatia ndwa ya kuthiria wagagia bwa okaria mwirio jwa Igembe. Mukirio Nkunja na ribotia na mawagage yokaria yonekete kumba kwithaya kiongeleka nterese mutwate Igembe North ende musemano yokaria ni yuthithikite kuntu kuyu tongoretwo ni Jacob Humura ni County Commissioner amwe na mabunge wa Ntere inwe Julius Taitumu ende akariba kuntu kuyu bakiaria na kwarare mathina yoni bawete bikibiki ciora ciombete kwethirikirwa na ni nyuma ya nyumba 10 ikumba kwethire kibunjwa na uharibifu. Na tumwambie hata leo Kamendo arundi naye watu ambaye naye wanadhulumu. Tumekuwa na amani tukifanya kazi, lakini tangu mzee Kamendo ayakewa hizo makesi na siasa akaondoka, hapa akukaliki tena. That is one. Kwa sababu gani? Hapa kazi tunafanya 24-hour economy, lakini saa hizi tunafanya mpaka saa 12 watu wanaenda nyumbani. Sasa nataka kuomba kwa kitengo ya heshima ya juu, niombe mzee Kamendo arudishwe hapa. Na yuko mnataka ni una tuko kwa ya nyamu nene na muringira dimo. Rera madhani, ngata ndadi ponda mndorao kisa pisto. Ndasa munene ndisi ayo au. Ro mwale samera na ndo manamba mtonda munengira amuringira dimo. Kwa ya ndero ndo lenja. Ro ndo ranja batu barari ande ndo bisi ndo ndo huko. Ndo huko ndero ya mama uri mseto ndo kuua. Huyu mtu ile kati anafanya hapa mtu ate kama kuna mtu amebeba kupewa
Sawandi, hata mendo ya kiserikali. Na naomba county commissioner, wakati utapeana mendo ya security, kamendo apatiwe moja. Kuambia nyinyi tumepigana hii shida mambo ya nyumba 10 miaka 3. Watu wajua wanang'ang'ana bwana county commander kusiwe na nyumba 10 katika Igembe North. Kwa sababu kuna wale maisha yao inategemea ukora. Ama inategemea watu kuwa hawana amani. Utije kwenda kwenda mchafuko. Kwa miaka 3. Bado bado itaandikwa na mundu andika no mwende na Igembe North. Utio kote baroa. Utio tutero itokuoro antu. Utio itaandika mwandiki no. Ni jioni akingoya bangi yake hapo alinyang'anywa bunduki. Sisi hatutaki kusema mingi kama vile tumeongea kwa sababu kwa aliongea. Wakati niliuliza iliandikwa kuwa bunduki sio ilikuwa kwa kazi. Haikuwa kwa kazi. Lakini tunajua hizi ndio zinatayiriza maisha ya watu wetu hapa. Ndio najua ni mzuri. Na maybe mtu amemwekelea akajipata kotini. Si tupiwe pesa tuone koti itamwachilia au kiasi itamwachilia. Si ndio? Mimi nalalamika wakasema hata kuna bunduki zimepotea, askari analewa anapoteza bunduki. Hiyo si ni ukweli? Na hiyo bunduki mwananchi anajua ikipotea kutoka kwa mikono ya serikali inarudi kumchapa. Uende kawa hata ndio inafanya uharifu. Endelea kupambana na hii maneno mheshimiwa. Let us have the person alikuwa deputy wake. Nyumba 10 na village elders is part and parcel ya mambo ya usalama katika Jamhuri ya Kenya. Kaitana kawende akari hamwe na rwangiro karia ni baweta bawethire bakiwatanira na akari baya na report koreo kenda bomba kwetha bakirwana na mpange ya wasio karia na ile kuelewanwa na pia awadhamini ama awaamini wale wanaambia. Kwa hivyo mkikaa vizuri information yote mnafanya nini mtapata na hii mashinda tutamaliza. So wananchi ile kitu mimi ningewaomba kama DCI nieleze ile information yote uko nayo. Watu ambao wameutajwa na mambo ya wizi na ambao wanawachwa huku wakirandaranda, chukua hiyo kazi, rogota hiyo watu, piga msasa, piga darubini, kama iko evidence sukuma mbele. Kwa sababu hatuwezi kuambiwa, mimi najua ya kwamba powers za kukamata na kuinvestigate mtu zipo. Nikiripoti Ramiro TV kuma Mutwate Igembe North, Beta Mukiri Onkonja. Nayo iri njira ya kurwa ninge kumatia ndwa ya kuthiria mbogita maturene akristo na jari ba kanisa ya AIPCA Kiambogo iri timao ni bashumiritie kiri waki bwa nyomba Iranio Center ya gutetheria ana kwithira bagita kurutano mantu yegie computer ninge utumire bo mitandao ya kinande bakiaria ni bamenete kira bakuga ni kuongeleka kwa mbombithi kura ninge kurokera kiri muchuba utumiri bwanda wa cia mbogita nare ninge bauritia shari gutigira ne bakinyithia anabao kiri nyumba ya Isha Mauritani nisho center kana ICT apps ira nayo ni njira yao bari akristo gukirokera kanisa ya gucokia guoko kiri mugongo ninge gukiria mugongo mwende Olaiboni na ribotie. Wongele kubotumiri bonda wa Sambogita ni butabarikite ntorene ya Kiambogo wandini ya timao untwashiari wa mwana shirika ba St. Loreto ya IPCA bachumirite na kuwa ba kanyombe kuritanira na ba matwa kompyuta na nikenda kunisia wongele kubonda wa iji Sambogita kwenda ana betu bathomera itukwenda ana betu batwikika bembisi tutikwenda batwikika bara antu botheri mono tontu ria bakwithira be botheri irio bakwithira bakinywa bangi betonya mandawa ene cha kulevya na mantu ne cha maingi turenda na betu beja bakathoma computer na o mwana no athome gintu kingi kira keketha kirio kenda batiga igutwika botheri batige kunywa bangi batige kunywa nyamandawa jangi onto beja ijo bagatwika bembisi skuru eje ne yanto bonde kanisa cionthe na anto bonde kinya aturi nya bakuma kuraja bara bakomba ikweja itukuvaini baitiarikia kujura batue turi aciari twina kiriro nontu bwa ana beto
babethe ntaka cietu muno rira ikumira na barabarene ukara mikombo ne barabara bakenyunya thigara nkulukini batarĩrĩtie moguni kathomba jara cukuru yekeyania nayo athiria wakwa twaka cukuru yo mbakujura jo yegatethia na baba ingi bakumarugira ndo kithithina na ile yondo ntintore nene sana inya chari ba kweru ngarama ciao sana na gweta kumama skuru kwa tio batera skuru bakarara inyanja cho bakenya skuru okire na bakona ngugi bakamba iguciandika bongwa self employment bakethira benayo na muntu ageta ageka inya saibewe kinya kariba kia mbogo becia miunde igaitia ngugi ikoneka ndene iriete na inya kanisa igatetheka na njira imwe ni ringi kulukini bauritie antu bawendi beo amana watongerio batethia nikenda waka nyumba ye na wendi bo bukinyanira itwitite ndipite ngavana wetu Linda Kiome twitite Kathuri itwitite MP wetu na kinya itwitite women representative wetu wa county ya Meru na ituthithitie kandi nyingi twitite agendi baba ingi itutumite kandi kinya kindipite wetu president Kithure Kindiki so na ri tukoloma ne rubeto batotethia kitari thai tuli na ndino ntiro tukubenda timantunia campaign kana mbi twi baromba thai twe no batu bakwenda otethio kena tumbotethia na betu bomba kuthomera haja tugeria ageni bonde baria twarikite ntariki 12 nkatho nontu kandi twatumanire na ici akinyire indaero njukumu chairman ya kufuatilia kandi na kumiki sure chigukinya na igoro narambirite confirm kethro ageni bonde ibakinyero ikandi na bonde 200% wakeja ntuku eu ntariki 12 kuya gututethia kujuria kirasi giki Potera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni nayo ja ya Brandon Mugambi ni bashumiritie koromba otethio kuma kiri atongeria ningi antu bawendi bobwega kumbithia mwana o Brandon kumilekelia kithomo kiawe ni gotwika family kenithirite kinyileka kiuchumi ripoti thraniri ni kiroria wa Stella ni kiriro kia mwana ukumenyeka ta Mugambi Brandon uria withirite akithoma na akarikia cukuru na akethira akiona kanya ga gutonya university auntu bu bukethira bugitwika mauguku ukuona atina nya ya kimbecha meta Brandon Mugambi onde muturi wanja charia ndirathoma Maseno School na indira manager wata B-plane Kenyatta University wigita data science lakini torapokona tukara luzwaza na nyana ndira thoma indira tigere na nerando na ndio tiwero bureo kironto twina janja thai na bonde baraturana wibaretire Brandon Mugambi bethirite bagikara no juwe kumonini bwawe na atimbere kana nyuma akuona na ndio juwe nethirite kinyawe ngwagika murwa nthi yo kuthomithia Brandon Mugambi kuona gukura na atina kainya agakumutethia oni mbetaga njacinta male na Jesu Kristo mwanake ankarako oni ndiuga mwana uyu ndatigiro ena mwanka yo mwana nisu na ndi ne komwabia kuri ake bya kiu na nyana au atige na nya au atigere nera ndore skuru ra 2050 bonde kiriro kiao ni kwithira bagiciugurira antu bawendi bubwega na muno nkurukia atongeria abethira bagiciugura na kwirita kuthomithia mwana uyu utigi ni gutigira akiroto kiawe ke gutwika engineer agikwithira agikithara Kenyatta University wigita data science lakini torapokona tukara luzwaza na nyana ndirathoma indira tigere na nerando na ndio tiwero bureo kironto twina janja thai na bonde baraturana wibaretire kironto narua kugwira antu bawendi bubwagana tongeja betu eshimwa betu kumantere chacharia gukuni wandia Mugambi gicigo mbunge egia centriment ngikwinyiriria ndeto rieto wande Patrick wa Stella ripoti ikethira itumilekilia rato kubanganitie kuma maturene rikana narua nirio gavana wa kaunti ya Meru mutumanto ethingia kurugoria nioni mashindano ja mubira jwa maguru kiri gitengo kia
ladies kana aka kana ekro ninge kere arome malani vijana erijira ya gokeria mbembe mambura jawita na mbere kenine kya mailida tonari kudinkiroki ya magana jatandatu ja 50 bairigeri kwithira bakiambiriria rasmi nkinyangano nkindano amu ya bienine ni makarika tukadira toge koretera ugaro nare andikibeto banteto abandite tirenteresha mailida to otigira ni bako mureka burabu gwita na mbere kenine ke naria sisi wa mantenya yemeshedo Elias Murega erigeri kwithira akiaye na tongeria bange bage siasa berigeri kwithira bakiare tukidira tukiona bura mukondo yogi siasa ndande sheki siasa kidira ikidande kantere i ja maili i datokelwa kwatana na atwe ogoro kire nteto shetu wanasharonga madha imwe na nudu ende kire mubango jwaro more rwa siasa ntuka narwa oreteri nijeri wa chope tukidira muramura bae mukondo jwa siasa bora siasa cha Meru shidirite ile kana kiongolwa Meru politics idire arena karo na vijana ninge atongeria bagi siasa barabakedira bagi tedaniria komurika bora mwerekera jomongo jwidirite jore oni beta wakabwe mudharimi ngushikiri nkadosha mwanya nondo bogeta na mbere kurumirira Meru TV wedi ngoto deti nyombe nteto ira negweta kadetuneka Meru kuma kerewe asante sana okolelwa kutodingatira kene mitandao kenande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya inkwedere gorobo bwega.